Za gošće iz Broda nastupaju kapetan sa brojem 5 Ana Kolar, 4 Ema Poljac, 6 Edita Poljac, 7 Mikaela Lazić, 8 Gabriela Bertolović, 9 Valnea Slanček, 11 Monika Buconić, 12 Ivona Vukojević, 14 Martina Pešter, 15 Iva Šarić i 17 Ana Rosandić. Trener ekipe je Boris Virar, a pomoćni trener Damir Božić. Domaći Split kapetan broj 5 Dora Goleš, 4 Ivana Vrnas, 6 Maja Nevešćani, 7 Teja Turić, 8 Ana Miše, 9 Josipa Šarčević, 10 Antonija Kovačević, 11 Ana Modrić, 12 Ana Jaman, 13 Dora Čipčić, 14 Josipa Pavić i 15 Ana Covičić. Trener ekipe je Goran Grgin. Državna himna.
Ace, jel vidi ko nešto?